Naimbag man ta nakapasyar ka. Ipag-Mayday. Wan bayaw, umay kayo umat kumustaan. Saan nagaputan na tayon day di kapsat ko nga asawam, kat jakmatan umay ditoy. Agyaman kami, ipag-Mayday. Kat nibayaw kardungay. Saan mo muta ka doa? Ay, nagbati, tada si kaswan na bayaw. Kasta ka day. Wan bayaw, kat kumusta nga ti panagtalon mo? Mayat mo, ipag. Sa anak-anak kasikan krapita. Tabi masit ti danaw. Ah, kastaya. Sige, kukwayon tinaapit yung nga irik, bayaw. Ha? Katay bingay yung ay, ipag. Baybay ang pailaan tane, basik mo tinaapit yung ita. Intun maminsanan. Kababainin kin ka, ipag. Saan mo lang aron na papaabangan ti talon mo at taltalunan may? Di ka pa'y makibingay iti maapay. Ay, kababay ni ipag. Sana problema day ta, bayaw. Tane, umad adun san dagiti pakpakanam. Ay, un nga raw. Talaw na kita apokok ka ni kakay. Ayan nga minta asawa ni kakay aya, bayaw. Awan, nagsina da. Tadrag adik mo di asawa na. Irresponsable. Ay, kaasimot nga ro dagiti ubing no kasta, bayaw. Un nga raw. Awan mo trabaho ti anak ko. Iso anuan niya ti adda. Iso nati yan anay may nukwa. Pasaray ang sakit pa'y ti nauding anak na. Kanayon ti padoktor na. Kastaya. Ano kaya't ni Medi di sumurutan kanyak, tatangda na kijay balay, tawanan tay katulong me. Ha? Ay kit mayat ay ipag. Basit pa'y matay na uding anak na. Ang mga nusapulan ti apok ti inana. Ay sana problema day ta, bayaw. Di ikuyog na ti anak na, tapno maawawir na latta. Kakay. Agsingsingput kay di balay daan ti Mayday, ah? Unay kayo matan, tatang. Kasla nagturpe akmat la unay nga anak yun, iti kastapan nagsasauyo. Kasla nagdakasak nga anak. Kay awan kastay palagipan ka, ah, anak ko. Naasyan ni Antim Mayday kadatayaw. Iso akayat nakaatulungan. No talaga akayat na ti tumulong, sana masapula pagtrabahon na, tatang. Ang damat kasukat ti tulong na. Nay, kanya nga ti kayat mo ngay. Agnamnam ay latan. Ay sos, maditi kasta ka panunutam, anak ko. Tatang, Ala, isaganam kidin, nagiti arwatan niyaw, iti inaudi nga anak mo. Urayan na kayo ni Antim Mayday. Kardo, lakay, ingkuyog kunto'y ka anakak, tapno adakad kadwata dito'y balay. Kadwa na ti anak na, takaasimat no panawan na. Ay kat nasaya at Nasaya at may tapno adakad kadwata dito'y balay. Bakit? Welcome kayo dito'y balay, kakay. Agyamanak, uncle, auntie. Sige, umay kakakay ta isurok tagbalin a si Ledio, iti anak mo. Yawid mo ton dagiti abadbado. Kan dagiti daddo mga appliances. Yawid mo ton kakay. Tane, san mo't lamaw usar? Wananti. Kanta may sa sofa, alaam ton. Napintas pa'y dayjay. Nalagda. Wen, anti? Ni angkal mo na kardo ti mangitulod ka dagitoy. Usaran na tay tra kapag bunag. O sige, anti. Nay, nagadumod dagiti insang petyaw, anak ka. Wen, tatang. Dagitay man basura da, anti, dagita. Basura nga? Nay, nakapimpintas. Basura, kunam. Diyay sopa, nay, nagpintas may. Kantay dakil atibay. Madlaw abarupay. Dagitay nga rod nagsukatan da, ante. Sa damot lagi padawat nawan pang usarandan. Kahit alangan nga iti da dagiti usarinda. Ang
Amoyo, tatang. Bilibak ka ni Uncle Cardo. Nagsingpag. Wain, agpadada na singpay kin ni Antim Amidey. Iso na lang tawan anak da. Wan nga rod. Nagswerte ni Auntie Medi. Takas ka ni Uncle Cardo tinakiasawaan na. Itimplaan pa ni Uncle iti kape. Kasta ka dahi anak ka. Wan. An-anduran sama ni Auntie ni Uncle. Saan agaputan na singpit ti asawa a lalaki akit? Under ti asawa a babae, anak kaw. Iso di mo sasawun ti kasta. Ta saan mo't nga ingrata ni Antim Amidey. Basta timakunak. Nasingpot ni Uncle Cardo. Nagswerte at talaga ni Auntie Medi. Kakay, tangay awan anak mi kan ni Antem. Sika na ti ibilang mi nga anak mi. Ha? Ay kat, pagyamanak ano kasta, Uncle? Wan, kakay. No kayat mo, pagadalan na ka pa iti oray, vocational lang. Damag ko na isem ka kano nga agdait-dait. Ididay ta, Uncle. Ngam saan itan? Anya nga ron ti kayat mo a kurso, kakay. Kayat mo ti agadal iti kolehiyo? Kayat ko Uncle. Sige. Kasaritam to ni Antim. Tapag-enrollan na kan, inton pa nagsasara. Wan, Uncle. Kat, nagsarita kayon kan ni kakay, bakit? Wan, Cardo. Aginrolan inton umay alawas. Naimbag man, takayat naman ang tag-eskwela. Wan masapol a panunutan na ti masakbayan to dagiti talungan anak na. Wen nga raw. Para ka nagiti anak na, ti panagturpos nanto. Wan, tane, kasjay mo't nga ro da pinanawan ti live-in partner na. Kasi damat, iso masapul at tulungan ta ida, lakay. Sumanangit ka mat ngawbing! Ay nakakay, anya tararamidam di ta anak mo. Kasano, makapasuron? Grabe ti kinalampay na. Ay nakakay, sana kasta ti pamayam. Ay wama. Alapok, umay kanwan. Mapantay di kusina. Ado ti makan ichay. Anya ti kayat mo akanan. Makapasuron day tang ubing. Nagtangken ti ulo na. Di na mo ti maanawa. Imalan sa iti ugali ti amana. Sumrag ka ni ti klase, kakay? Uwan, Uncle. Nakaturog ti anak ko iti siladmi. Sige. Da kami ti makamukin kwa na. Sana bale, tawan lakad ko ita. Matulungag na ante mamangaw awer iti anak mo. Agyaman na, Uncle. O sige, mapanakon. Sige, kakay. Ay, nagbaliw mo ti panagkawkawis ni kakay. Ididamo na ti imay dito'y balay. Simple lang ti panagbadbado na. Ngamita, sosyal mo tayo. Naka-shoulder bag, naka-high heels, kung nagpuskol ti make-up na. Naka-sunglasses pa yan. Ay, nagbaliwan ni kakay. Cardo, ada ka numot field trip da kakay. Ha? Kastaya? Ada bayadan da, katamangan ka nunupat, wano 5 aldaw ti kaawan na. Kat ikami ti kwarta na Anusan ta tulungan ti kaanakam. Tapno makaturpos. Kat saan to nga agbalin nakakaasi dagiti anak na. Wan naimbaglakit tinatakas kan ka tinagbalin nga asawa klakay. Diyak ipaidam ti adda kanyak, Medi. No adda may tulong ko, tumulong ak. Malaksid no talaga nga awan. Tapasin siya, bakit? Cardo. Basta tarimaanan na tag-eskwela. Tapno makaturpos. Talaga ang bilibak iti kinalaing mo nga agartista, kakay. Napamatim daan ti, kan angkal mo nga giseskwela ka. Siyempre Sakpay ti kunam. Pagan ano kumamatagis ki eskwela dita. Kat bakbakitan akon. Ay, mapagbiddutan daktupay la a parent nagiti estudyante. Jet, agfiesta taman nga ro din Tadamanin na dawat mo akwartam. Of course, Joey. May salakid daw ko kadanti kan uncle ko. Mangtadda adagos. Talaga gayam abak ng ti pamilyayo
Ado nga min ti negosyo da. Iso nga ado ti pagtaudan ti kwartada, Joey. Sige. Ipapasta nga rod tagpasyar, kakay. Isunan, apok, maturaganwan. Nan, sublatan ka mangisala ni baby, bakit? Saan ang lakay? Maturugan da ito eh. Inkidam nan, Midi. Wen, maturugan da ito eh. Aday ta. Naiturog na ang lakay. Ay, talaga gaya masapulin na ti inana, bakit? Ay, awan nga rod. Saan kami na nairwam amay sinsina iti inana? Mala, ipaidam nga ruday, tamaturog tamutan. Madamdam mabasit. Uraya ka marnakan. Tamangan numalukag. Katagsangit tumanan. Pangusaram iti kwarta, kakay. Pagbayad ko iti pagadalan, Uncle. Di mo't binayadam amin na tuition fee? Kwa. Adupay mat nga rodang iti babayadan mi, Uncle. Anya? Iso apasensya kayon. Sana bale, tainton makaturpusak. Agsubali takto kada kayo kan ni auntie. Anya? Awan mat ngamin ni auntie. Iso ada kayon ati pagdawatak, Uncle. Ha? Rayon tan ni antim. Taiso ti pangibagami ti kwarta. Saan na balay tanalpas mo't ten ti klasim? Kwa, rumwara kumamit la adagos ta. Adda ngamin pangrabi a klasik, Uncle. Anya? Adakan ni antim ti kwarta, kakay. Apay ngamin nga ipaigam yung amin na kwartayo ko ni auntie, Uncle. Ha? Sige nga rod. Uraya ko ni auntie. Kay? Inik kami ti kwarta ni kakay? Mede? Saan? Sa bali tinadlaw ko kan kuana. Kanayunan na ti dumawat iti kwarta. Kat nabayadan na ti tuition finan. Day tangarod kahit. Makadlawak matan iti kaanakam, Mede. Kahit, anyat ko na edi saan mo nga inik ka iti kwarta? Awan nakamisuot kan madlaw ng agdabog. Day tapay ti mani anadlaw ko kenkwana. Kasla mapukpukaw matan ti respeto na kadata. Kasla naturay matan dito'y balay. Sana mabalinti kasta nga raramidan na. Bayam tabagbagak to. Ken inkantuman suknalan iti pagadalan da. Kumusta ti sitwasyon iti pagadalan da, Mede? Hello, bakit? Apay? Cardo, adda kita diti pagadalan. Inulbudan na tati ka nakak. Saan kaya man nag-enroll ni Kakay? Anya? Linoko na ta ni Kakay, Cardo. Anya? Auntie, Uncle, pakawanandak ko man o nagulbudak kada kayo. Sorry. Pinagtaltal kanda ka. Amin na kidawam, impaimikin ka. Tapno makaadal ka lang. Ngam kastoy lagayam ti subad mo. Nangipanam ka dagiti ni intad mi akwartakan ka, Kakay. Ikwa, ginastos mi itinobiyok, Auntie. Sorry. Anya? Nakulapan lang ti panunot ko. Naikandak pa iti may sagundaway. Panagnagak ti panagbaliw ko. Sana na maulit ti napasamak, Auntie. Uncle. Ay. Lading itak. Ngam panagkunak. Narigata na may sublitisigod na panagtalagmikan kakakay. Wan, kakay. Ngam tapno di mo mutkun ko na. Agtalinaid kalata dito'y balay. Ikanda ka pa iti maysa agundaway. Tumulong kalata iti trabaho dito'y. Tapno at tapangalam iti igatang mo iti gatas ti anak mo. Wan, Kakay. Ngam sanda ka na pagadalan. Ta sinayang mo ti oportunidad. Kahit napakawanda ka, kakay. Wan, nasingpet da no kung naktumad ngamin kan ka, Joey. Naimbag man ta sa andak a pinapanaw. Saan? Kaanakandak, papanawon dakit din.
Agtali na udak ka no latay di balay da. Mayat nga ron no kasta, kakay. Awan anak danti kan uncle ko. Iso asigurado. Syakto ti pangipatawidan da iti balay da. Kan kadagiti da dumapay asa ni Kwada. Ayos nga ron no kasta. Ang kaano da nga taamatay? Tsaklam mo Ngam na pigsada pa imot. Mabayag pa amatay da gichay. Tawan mo't sakit da. Mayat ko man no maisapat ipapatay da. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Wen nga rod. Ngam, kasanungay. Kat nakasalsalon at damot, Joey. Dumngag ka, kakay. Adda ibagakin ka. Kit planuan ta na imbag da ito eh. Awan ka di pa ni kakay. Bakit? Awan pa'y nga rod. Naimbag ata si Mardangan ngagsangsangit ti anak na. Naiturog nan. Kaasimot ti anak na pampanawan na. Pasaray kabilan na pa'y nudaduma. Ay, awan nga rod di nan maulit ti mangkabili ti anak na. Tasyak ti makalaban na. Ay, adda ati tiyod ti ka anak majak magustuhan, Medi. Awan nga rod Adda turturay na. Ipagpagapok lang amin iti day di ina nakabagis ko. Iso nga wawataklatan. Kan masyanak ngamin kadagiti anak na. Naasitakin ko na. Ngam kaslagon gundawayan na tamutin. Ala, bayam ta kasaritak tumanan di ka anakak. Sigurado ka iti day nga ibagpagam, Joey? Wen kakay. Tapno mabukudan tanti kinabaknang da. Ay ayaten na wen no saan? Ay ayatan ka, syempre. No kasta nga rod. Agtungpal ka iti kayat ko. Planuan tanti amin. Enton rabi, di mo isira ti gate. Kasta mo tintiri daw yo. At datang danak amang sirik kadakwada. Sige, makaamo ka nga ron, Joey. Sige, agawid kan. Tapno saan nga agatap daan ti kan angkal mo kan ka. Itulod na nga rodan tadamot motorsiklom. Sige, mapantan, kakay. Jay helmet na ngay. Saan ang ta helmet? Awan pulis ita. Joey, nagpardak kang agbataray. Di ka unay, nagadutilugan. Basta kumpit ka na yung bag. Nalay nga driver tayo ito eh. Ala, di ka overtake. Nagaduti masabat ta aluga. Adalugan! Hiram sa Diyos. Hawad, ti anak ko. Ibati na kami kadagiti apo ko. Uwen nga rod. Natay-day ti kadwa na anak ka motorsiklo. Apaya na pasamak iti anak ko ti kastoy. Kasanoon nagiti anak na. Aglonan tayon tinapasamakan ko bayaw. Ni Apo Diyos laang ti makaammo. No apay napasamakan ko ti kasyay. Sapay la ko mata mapakawan ti Apo. Kat awatan na iti pagarian na. Kat di ka madanagaan bayaw. Ituloy may timang tulong kadagiti anak day di kakay. Aginggat kabailan mi. Agiyaman na ka talaga ka na kayo. Nagsaya at ipanagpuspuso yaw. Ne, adda magkarkarpintero dita sango ti balay da pare landaw. Dumaga sa mambit dita. Pare landaw! Hey, Mari Elsie, si kamot kayam. Anya day tay patpatakder yu dita sango balayo? Basit man na laundry shop, Mare. Basi nga, nagdakkel man eh. Padasin mi mamatag patakdar iti laundry shop. Ay na, imbag man pare. Ay, talaga saan na malapdan ti panagduras ti biyag yaw? Nagadun ti business yaw? Parabor ni Apo Diyos da kita, Mare. Ha? Bunga siguro da ito iti panagtultulnog mi iti Apo, Mare. Nay, naimbag kayo pare. Ay na, aramidam nga mintay kanayon nga ibagbagamikin ka, Mare. Ha? Makimisa kayo mga mina.
Awam mo nga rod oras, paray. Ay na, ikanyo mo ti Diyos iti panawin na May salangal daw, tikid-kid dawon na nga, ipaay tayo kinkwana. No agtulnog tayo kinkwana, kit aramiden tayo dagiti pagayatan na, sumurot amin ti bendisyon kada tayo. Kasta ti kinaimbag ti Diyos, kada giti anak na, mare. Apay, sigurado ka nga raw. Ano makimisa ka, bumanang ka. Ay, kastamot ti ibagbagan ni pare Lando kanyak lakay. Oho, pat-pat yaw. Iso ka nung imasinso ti biyag da. Takanayon da makimisa. Nga ta. Apay, nung makimisa ka, manabtuog nga tati kwarta iti sangwanam. Di ka mamamang pilosopo. Anya nga tano aramiden tatimbaga ni pare Lando. Oho, lawang pamati mo dita. Saan mga amin ang makimismisa ka bumaknang? Isoyak patyan na ita, bakit? Di kaya tasawan ni Lando nga anak ko, no agtulnog ka ni Apo Diyos, no aramidem dagiti pagayatan na, nalaka mapatgan dagiti kararag mo, barok. Ha? No kasta, nagkarkararag kayaw, nana? Wen, barok. Kararag, abuyugan mo't la iti kinagagat. Anya? Uray mang kararag ka, kararag no di mo mo't buyugan iti aramid. Awan serbina, barok. Ay, nakapapal kayo ng aming nana. Agasam na ita, adapay lugan yun. Kin adapay nagatang yun, napisto yay palingkay. Kin adapay lumdri sapyaw, dito yung sango ti balayaw. Parabor ti Diyos amin nagita bendisyon, barok. Ay, na yan. Apalang kayo, nana. Talagan sa nagsuswerte kayo iti biyag Siyaks sa tayo malas at tao. Tanay salta kaklatan iti panaglaklakok iti balaw. Ay katag kararag ka, barok. Kararag mutlat puunan mi iti anak ko kay. Anya? Wen, barok. Kanti pa nagtultulnog me kan ni Apo Diyos. Ipakitam iti Diyos ti kinapasnak mong agserbi kan kwa na. Ta ipaay namut amin nakasapulam. Aglup-lupya sa bendisyon ti ipaay nantuken ka. Ay na, anak ko, dagituyan ti bunga ti kararagta. Wen nanang, maragsakanak, tanayat unay ti Diyos kada tayo. Wen nga rod, kat masapul atong palan ta ti karita. Ano pumintas ti biyag ta, mangted ta iti tulong iti padata a tao. Wen nanang, Aginggat ka ba ilan ta ti tumulong iti padata a tao, aramiden ta anak ko. wen nanang, saan tayo bukutan ti grasya? Masapul mo't amang iranod tayo. Nay, papanan nyo nga agasawa, ingam mo makimisa, tatang. Padasan mo mamut ti makimisa. Ha? Ay kud, nasaya at launay tamapanunot yun ay ta, anak kaw. Kiintayon atatang, agkukuyog tayo na mapan makimisa. Uwin mo nga main tatang. Intayon no bumaknang tayo may. Ha? Dayta kanukit ti puunan. Uno sikritaw, da parilan daw. Iso abi maknang da. Ha? Kwa. Nasapaak ang nakimisa itay. Ay, kastaya tatang. Sige nga raw, patuluyan mo intan maladaw kami ni Jasimbahan. Intan lakay. Wany, intan ba kay? Tatang, ang kamay. Sige, anak ko. Nakaskas daaw. Itaaman pa ya makimisa na kiti agasawa. Ang nasaya at mutkiday. Sapay lakuma. Tagtultulo yan, tikas ta nga aramid da. Diyos ko nga adda sa dilangit. Agpakpakaasi Papinta sa mamot ti biyag may. Pabaknangan na kami man, Apo. Guminawa kumamot dun ti biyag may. Tapno saan kami nga agrigrigat. Kat magatang mimot amin na kay kayat may. Makapidot ak kuma iti balitok, Apo. Adu ti kayat mi agatangan. Isa pang nga asim ka di
Yaon da kami iti kinarigat ti biyaga po. Bumaknang kami kumamutan. Anya anak ko, kumusta tinapanam? Mayat nanang, naited kon ti tulong tayo ti bahay ampunan. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno saan lada ta ti mairano di ti bendisyon nga ipapaay ti Diyos kadata. Wen nanang, nagmayat tirik na ti tumulong iti pada a tao. Wen kat ikararag ta iti Diyos, amata ginayon ko matisalon at ta. Tapno napigsata ta tumulong iti pada ta a tao. Dayta, agkararaga, mga agpaisa. Agparinto mga aman, ang mga nabilbilag. Diyos aman ang asay. Ikan naman mo, iti swerte kasi iti kumpari kanilandap. Pangasim ka di, at pabaknangan nakmay, da kami iti asawa. Tapno mapadakkel mi iti balay may. Makagatang kami iti lugan may. Pasikatan mi man, nagiti karoba may. Apo Diyos, agtultulnog kami making ka. Tadi Domingo kami nga umay makimisa. Isa pangasim ka diya. Apo Diyos. Bumaknang kami kumamit din. Pangaasin. Anya mo, Gistel, mong agkararag itayan. Tumalangkyaw ka mga nakamulagat. Anya ting kararag mo ngay lakay. Ingkararag ko bumaknang ta. Ay, agpada ta nga rod. Ngam, ay, mano a Domingo na makimisa ta. Ngam di nan sa mo dengdeng. Ganya puti kararag tayo. Kaurayan talatan alakay. Ay, makabanog mo tagkararag jo. Kararag ta kararag ngam apay ngay. Adan sa mo papaborante abaw. Ha? Agtintinulong tapay ngagkararag. Ngam awampay mo nagbaliwan ti biyak ta. Ay, basta aguray ta alakay. Saan ta mapukawan itinamnama? Ay, kauwan na. Aganos tapay basay. Ngam among bahay. No bilang bumaknang ta. Planok tagpautang. Anya? Ay may ngamin ti kasta pagkwartaan. Dakdakkel ti kita. Agpautang ta. Iti porsintuan. Ay na, agpada tagayam iti planaw. Pangbiitan nga minti kasta pagkwartaan lakay. Dagpautang iti porsyentuan. Weng bakay. Ngam. Ay, kanon to nga tapapat ganti kararag taya. Kaano adanggan ni Apaw. Wino, first come first serve nga ta. Ti pa nagkararag. Nala daw tansa nga na nagkararag. Imun unang amang daparilan daw. Bakay. Ay, wen siguro alakay. Tatang, kasapulak ti warata. Isu ang mabaling ka day. Itadyon tay tawid ko adaga. Tay saldak. Anya. Ay, saan sayang no isaldam. Sana sayang sa kagtumulang. Anya pangusaram iti kwarta aya. Pag negosyo. Anya. Naimbaga no sigurado masakam anak kaw. Wang. Napintas ang negosyo ti pampanunutan. Isu nga itadyon ti tawid kaw. Tapno mausara kaw. Ni, nakarubwat ka magaya man lakay. Mapanta makimisan. Sana nga umay. Si kalatan ti mapan makimisa no magagag ka. Anya? May amon ta misa. Palsunto mo ilaray ta ngayon baga ni parilan daw. Misa ta misa. Di ta mo ila bumaknangay. Makabannog ti mapanagtugtugaw kas kadag parinto mga ijay simba. Yung kalakag dadadali ti oras mo ijay. Ay, sa bagay. Wen ngagpaiso. Hintaki di makisugal. Barang iso ti antiswertita. Isugal taki di da ito salda ti daga. Ha? No kasta, naisaldamon. Kiwin na. Sakpay. May met ti sugal. Pagbitan na ita. Sige nga raw, mabitla ang tagsukatak. Yaw! Ilsay, pakal. Nangabak ta. Nga rod lakay. Ala, kay maan ta magayam ti kasta pagkwartaan. Iso? Nalaing ka magayam makisugal lakay. Ay, kiwin na. Kuno day tatitalin ko ngayon patawid day dinanang ko. Diyak lang pakpakat kay. Tawan ka nga ron pagtaya. Talent? Kitwin.
talintumot tinalingag sok-sok. Kinalingag total itinumiraw. Ay, agawit ang arudan ata mga no maipaabak mo tinabak ta. Sige, agawit ta. Agpasimpli ka. Tapno usad data masiputan na giti kakadwata. Sigurado asan data palubusan nung pumanaw tan. Aglibas ta, bakay. Ay na, nagpintas matentoy lugan niyo, baraw. Tay sapay nginginaan alugan day ta. Kituin na, nana. Kakaiso na nga day gatang. Katas ng sungal na ito, inana. Palso mo timbagayo day. Saan kami mo, tabi mak nang hindi nakimisa kami. Idin sardeng miti makimisa ka ni baka. Iso may, ti panagbak ng may. Ha? Iso apalso yung balakad yung kada kami, nana. Ay, saan ko nga ibagati kasjay, no saan mi anapadasan, barok. Napadasan may ngaruring. Palso may. Sige, nana. Mapana ko, tanay. Maladaw ako niti papana. Mawaray, nabakbak ng kamay, ngamda kayaw, nana. Ha? Papanamanan lakay. Inaldaw la arumwar ka. Kas iti sigod, Kadwak dagiti barkada ka manugal. Ingkam makipusta. Marang tsumambakitan. Ay nalakay. Ininutin na may bibos ti kwartata po iti kastang aramid mau. Ikararag mo ang mga bakak. Unay kamuting. Agtayak iti dakkalita. Tapno maisubli lagi tinababak kanyak. Ay, di ta pala napatarimaan ti balay. Kundi pala nasa kadya insalda madaga. Ay na, masakan tulat ta. Kun maudi pa ito balay. Oray na damoy logan tan. Ingka mga may makisugal Barang mga abak ka. Basta di mo ipapahabak ka. Lalay ka. Tapno maisubli lagi na ipaabak ka. Awaday. Naigumon kayo iti sugal iti asawam. Elsay. Ay, huwag nga rod tatang. Makapaadik mo ngamin. Isardeng yon day tanga rabid yaw. Talaga nga isardeng minatawan kwartamin. Napanamin iti sugalon. Hanyan. Awan serbe, tinapangabakan yu iday. Tawan man lati pakakitkitaan may. Insugal yu mutla amin. Ay, adapay mo kiditay lugan mi tatang. Kitain yu Tamang ano pati dayjay kat isugal yaw. Saan? Ila ko minto. Ta iso ti pagpatarimaan mi iti balay may. Day, at damag gaya mon bikiriyo dito sango ti balayaw, baraw, wintata, ay na, talaga nga ado na bindisyon ti dumdum teng kada kayaw, landaw. Madaydayaw ti apo, tata. Tano di kapukin ko awan na gito a bindisyon kada kami. Ay na, managtulong kayo nga main, iswa na lakas sumangbay ti grasya kada kayaw. Maya ti kasta, baraw. Itultulo yaw, tikas tangar aramiden yaw, baraw. Anay ko, nagsakit noon iti tiyan ko, lakay. Anyat kinan mo aya? Inna po ilang mo't. Awang mo sa bala makan dito'y balay, tawang mo may gatangan. Unay tikas to'y panagbiagtan, awanan tan apulos. Nasakita talaga ti tiyan ko. Diyak sa kabalanan. Itarin ako na sa ospital. Kasano ngay? Awang kwartada. Anya usarin tangay. Umutang tapay lang. Pangasim, itarin ako ni sa ospital. Apay, di mo maano sanay. Tauray siya. Kanayon ti panagsakit ti tiyan ka. Nga may turak pa may. Apay, di mo may tura na yan. Saan nga rudan? Ang mga ano ipatay ko na ito, no di nakpalay taray. Sige nga raw, mabitlaay. Ay, masapol ang mga pira ka. Bakay? Ado ka nun ti bato ti aprom. Uwan nga rod. Anya to sa rintay. Ila ko mo na jilugan ta. Ay, unay matikas to yan. Uwanan Kapilitan na kasta. Oh, at to'y tibas si tatulong mi kada kayo, Mari Ilse. Nimbagla paggatang mo iti agas mo. Ay, agyaman ako, nay, pari lando. Nagsaya at kayo nga agina.
Uwing nga raw. Sapay siya ti sumaruno mo pera. Tauray siya. Adamo labato ti apraw. Anya, wan. Isumila ka na yun. Ti panagsakit ti tiyang kaw. Kunak ano gagangay la sakit. Dayay. Nga magpara kami gayam. Iti kasasad. Iti asawa. Pari lang daw. Owen pare, nagpadaan milakit din iti asawak nga adda bato ti aprona. Ala, tumulong kami kaninanang, mare. Ay nahagyaman kami pare. Talaga na parabor kayo. Saan kayo anaimot? Awanan yaman na, mare. Kun saan mi ako kat itultulong mi. Itid ni apo dagita. Iso nga itulong mi met kadagitag kasapulan. Kablawan na kayo nga gina, paray. Gapo iti kinasingpet yaw. Adadapin mintas ti biyag yaw. Sana kas kada kami. Apag darik matlati kwarta ngay nabak mi iti sugal. Takasanaw. Sugal mo ilati ng ibautan may. Ala, saan pa'y anala daw ti amin, pare Rafi? Into nagimbag kayo. Di yun ulitin ti naramidyo. Kat ni kumaapo Diyos ti pangpangro na yo iti biyagyo, pare. Ta sigurado, asumurot to ti bindisyon kada kayo. Isungaon unain tayo kumati Diyos iti biyag tayo. Sakbay tinain materialan abanag. Uwen pare, kat agyaman kami kada kayo nga agina. Gapo iti kanayo na kaadayo amang balbalakad kada kami. Nupay saan kami adim ngagiti kalabas. Dumngag kami itan. Agbalbaliw kami ni iti asawa, pare. Api ka kasta tarupam samanta. Stress ka man iti umadan nga exams tayo. Ay, wen nga rod. Diyak ngamin amo no pangalaak manan iti pagbayad ko iti matrikula tayo. Ay, mawatan ka, friend. Ipadas mo man ti mangibaga kinaantim nga kabsat day di tatang mo, ah. Ay, kapilitan akasta, ah. Anyangay kat iso dalaang mo ti mabalin ko apagkamangan, friend. Ay, pasensya kan, friend, ha. Awan mo't may pabulot ko kain ka. Okay laang, maawatak mat. Padasak ti mangibaga kada antik. No, awan na talaga. Baka mabaling nga ag-advance ka pa'y kada boss mo. Kababain ka dagiti amok. Kanayon nga ag-advansak. Mabain akon kadakwada, friend. Auntie, mabalin ti bumulot kada kayo iti pagbayad ko iti tuition ko. Saan ngamin nga umanay dyan na urnong ko iti sweldok. Akas katulong. Tado mo ti daddo maapaggastusak. Ipapilit mo kami tag-eskwela. Katawan lang arod ti pag-alami ti pagbayad mo. Makiasawa kan. Tapno adamang pakanken ka. San adatao akanayon ti burburiburam. Tatanataengan kan. Isakad mon ang agmaymay sa ti kasapulam. Pasensya kayon, uncle. Amuyo mo't ada kayo laangan ti pamilya ka mabalin ko apagkamangan. Nuapay mo't ngamin nga imbati na kayo ni nanang mo. Isuan na tay ti kapsat ko. Gapo iti sobra ala dingit na. Di ka nag-eskwela, tabaka pumada kan tumot lang iti inam abalang kantis. Auntie, saan kumamot akasta? Nonya man ti basol ti inak, sandak kumang iramraman. Kayat ko laang mo ti makaeskwela kan, kayat ko may saganaan ti masakbayan tayo. Amangan numasikugan kamutla dago sakbay makaturpos ka. Saan kumamot akasta ti bagayo, uncle? Ikarik, agadala ka na imbag para iti masakbayan tayo. Ay na, uray di da kang panunutunan. Tada dagita anak mi asigurado amang kitan to kada kami, no da kami ti agkapsot. Awan na talaga ti maitulong mi. So ngagsardeng ka nga agiskwela, taag-focus ka laangan ngagtrabaho. Lakay, nasakitan sa ni Samantha kadagiti na isawang ta. Gusto lang bakit. Insakad tamad ti panag-eskwela na. Aging kay tayo school. Agyaman ki di ata inaiwanan ken pinagadal ta. Huwin nga rod lakay. Kabalan nan ti tumakder ti bukod na kasaka. Kanjay ko nakngaruday. Baka pa'y mga sawa amasapa kit sayang lang ti gasto sa magpaadal ken kuana.
Wamakidi Sapay kolehiyo meten dagiti duang anak ta. Wen bakit? Pagadalan ta dagiti anak ta, tay sudan to ti makatulong kadata no nakapsutan. Sa bagay lakay. Bayam ni Samantha. Uray ta nakastrik mo ta nakaskatulong. Kaya na ang tagbiagag may maysa. Kasanon, friend. Pangalaam nga iti pagbayad mo iti matrikulam. Ay, Jack nga rod mo, friend. Aywan. At dati ibagbaga ni Angeli a solusyon na no kayat mo kano. Anya a solusyon na ita? Adda kano yam amu na kin ka sugar daddy. Sugar daddy? Wen, sugar daddy amang ti diti kwarta. Basta aramida mati kayat na nga ipaaramid kan ka. Adda sugar daddy na Angeli. Iso ti para bayad iti tuition fee na. Ay, Jack kayat Joey. Sumarda nga klangan nga giskwela. Nukas tamot laang. Jack kayat yagbalin akas la iti inak. Nasikugan asaan a ready. Iso nga imbati nak. Ma'am, mabainak ko nga mabalin ka diti ag-advance iti sweldok. Tapagbayad ko iti matrikulak. Awan nga minti mabulod ko kada antik. Okay, sige, pabuludan ka, Samantha. Kaano ka sa pulam ti kwarta? Ha? Agpaiso, ma'am? Ay, agyaman ako, unay. No bigat ko, ma'am. Exams mi ngamin iti sumarunong aldaw. Agmay sa atawan ka ni ti podermi. Amang bambantay kan ni mama. Ipangatom inti sweldom, tapno adda aramatem iti panagadal mo. Ha? Agyaman na kititulong yu kanyak, ma'am. Saan kayong agdanag? Agawid ak amasapan no kas malpas ti klasik. Tapno tumulong ak iti trabaho diti balayo. Awanan yaman na, Samantha. Tila ang kidawak kat aywa naman na imbag ni mama. Kan kayat kumata makaturpus ka. Tapno makatulong ka iti pamilyam. Di kay agdanag, ma'am. Jack pulos liwayan a pagserbian ni Ma'am Alicia. Ikarik dayta. Naimbaga talaga ti panagpuspusa dagiti among friend. Kan gaputa na singpet kan mapagtalkan ka. Iso nga imbilang da ka na kamang ti pamilyada. Wan nga rod, friend. Iso nga giskwela ka na imbag. Tapno makalpasak. Kat sapay ko ma. Tamakasubadak iti kinaimbag da kanyak. Kablangawan ka, Samantha. Kamaw dyanan na nakalpas kamatlaangan iti panagadal mo. Agyaman ak, ma'am. Nagsayaat kayo unay kanyak. No sana gapu kada kayo. Jack amon na niya tinapasamak kanyak, ma'am. Mapagtalkan ka, Samantha. Agyaman kami matitianos mo amang bambantay ka ni mama. Katitata nakalpas kan. O kailaang kada kami no agbirok kan iti sabali at trabaho. Tapno may pakat mo ti inadal mo. Kan, maragpat mo ti arapaap mo. Agyaman nak, ma'am. Ngam, nagdesisyon nak pailaan nga ituloy ko ti agserbi kada kayo. Nang runakit nakapsut unay ni Ma'am Alicia. Agyaman nak mat no kasta ti desisyon mo, Samantha. Talaga kasapulan mi pa iti mapagtalkan amang bantay kan ni mama. Awanan ni Mama, Samantha, katagyaman kami unay iti anus mo anangay aywan kankwana. Agingga iti naudi nga angas na. Awanan yaman na, ma'am. Kurang pa iti panagserbik kada kayo akas bayad ti kinaado ti tulong yung impaayo kanyak. Jack tumasubatan ti kinaimbagyo kanyak, ma'am. Samantha, awatam daytoy. Regalo manipod iti pamilyami. Ha? Anya daytoy, ma'am. Ukradam tapno makitam. Ha? Titulon samot daytoy, ma'am. Wen, titulo ti daga, Samantha. Ha? Nakapanagan kanyak? Wen, Samantha. Oh, anyan?
Nagimbag kayo unay kanyak, ma'am. Agyaman ako, nay. Awanan yaman na. Imbilang da kakamang ti pamilyami. Iso nga itatawanan ni mama. Sumurot kami nga agiina ija Amerika nga ayan ti asawa. Kat ipatawid min dahito old house kan lote kan ka. Ta iso ti pakalaglagi pam kan ni mama. Nagdesisyon kami nga ija Amerikan ti pagtalinagdan mi. Ma'am Sol, sapay la kumata aywanan kan kailalaam dahito asanikwa. Nga imbati mi kan ka, Samantha. Ikarik, ma'am. Wen, kat agyaman akmanan. Agyaman akunay kada kayo. Kumusta tirik namlakay? Sutak bagay kan talaga saan ko maimas ti mga Malalalag pa imbag kalakay. Pilitum ati mangan. Sapay awan ti kwartata tapno mapanta ko maagpa-check up. nakasahom ka din ang itubeng. Baka damag basit maibingay na pagpa-check up ka. Di da masungsungbatan ti awag ko, kun text ko. Ay, busy na siguro. Ay, mo, gamo na yan. Nadaman lang text wano umawag la kumamay. Mapanagpayla ang bumulod kan ni Mari Silvia. Tay so ti pagpa-check up mo lakay. Bayadan tan tumot laeng do makapawit dagiti duwa nga anak ta iti kwarta. Hello anak. Ay na nakaroon iti uyak ni tatang yo. Saan mo't nga imimbag idi pa-check up ko. Kasapula na ma-confine ka now. Kung nati doktor tani nakapsaw ti bagina ta saan makapangan. Kanayong mutlatan, ano umawag kayo? Kit kasapulan niyo ti kwarta. Nauma kaming kinimana, akanayon la kwarta ti dawatan niyo tunggal umawag kayo. Ay anak ko, nakapsut kami mutin kan ni tatang yo. Saan kami makatrabaho akas la idi. Basit laeng mo ti maalala mi a pensyon mi iti senyor. Ang damutin bukod mi a pamilya nanang. Adumay ti pagkasapulan mi ti kwarta. Ay, amok aday ta anak ko. Hanggang awam mo nga rod sa bale a pagkamangan mi. No saan ada kayo nga anak mi. Sige. Di kag sangitan. Agi pa itak iti kwartayo. Ta ipa-confine nyo ni tatang. Agpanayon kayo kinimanang, nukurang. Nagalaam nga iti kwarta bakit? Ay na, nang tudmot dya inaudi nga anak ta iti paggastos mo lakay. Ang kurang samot ta adu ti aga sa masapul agatagen. Ala, awagan man dya inauna nga anak ta tasak ti makisarita. Di datamot siguro baybayan dagiti anak ta. Hello, anak. Apay ngay mawag kayo, tatang. Ay, ibagayon mo niya, di bagayo. Tani, adupay das asikaswag. Busy kita. Anak, adaak dito ospital. Kasapulan mi, iti inayo ti kwarta paggatang iti agas. Kindato mapay akasapulan mi. Di mo't pinawitan na kayo ni ating ko. Kurang mat anak ko. Pasensya ka na. Agpanayong kami ko ma. Ngapay mo't nga minasaan yung ngay nalwadan ti salon at yo. Amuyo mo't nga dan pamilya mi. Pangaasi yung mata. Tasaan kayo nga agbali na padagsan iti biyag mi. Saan kumit anagayatan ti kastoy mapaspasamak kanyak. Una yan ti kasta pa nagsasawang banak ko. Sige. Agi patuludak iti kwarta. Ay, una yan dagiti anak ta bakit. Inkarigatan ta ida a pinagada. Ngam, una yan, tay bagada pa yan a panagsenta iti biyag ta. Nagsakit na panunutan. Akabailan da nga isawang tikas ta kadata naganak na.
Ay, nagpaisuday talaga eh. Kasanutan nga ta ita. Nakapsutan. Kat saan taan ang makatrabaho jay talon. Ay, nakaay-ay-ay ti kastoy akasasaad ta. Lakay. Congrats, friend. Talaga balik iti soft opening da ito'y maikatlo nga shop mo. Agyaman nak, Joey. Dakkel atulong ti kurso tayo iti panang ipataray ko iti dayo ti basit a negosyo. Kan syempre, nalaing ka general manager ko. Agyaman nak. Napakumbaba ka unay, friend. Anya basit nga bagbagam. Talo ti shop mo. Dakkel unay ti panagyaman ko kanya apo Diyos. Taimpain na nga instrumento ni Ma'am Sol. Tapno maragpat ko ti arapaap ko. Way nga rod, friend. Kat apresyar lang unay tar aramidem. Makatultulong ka kalagi ti estudyante gapu iti panag-hire mo katakwana kas part-timers. Kaya't kumot asubadan ti kinaimbag dagiti amok. Babaan ti panang tulong kumot iti sabali a tao. Sapay kuma, tanagbaligi da iti biyag. Kat isong mataramidan da iti masakbayan. Wen ayun gayam. Matuloy ka kadi ama pa nagpasyar kada antim inton bigat? Wen friend, sarong karak da anti kan angkel. Kaya't ko ida sorpresaan. Auntie Irma! Adda kayo kadi! Awan sa amang tao, friend. Nakululimay. Auntie! Uncle! Naimbag nga oras yung auntie. Siyak dito ni Samantha. Tika na kanyo. Ay na, Samantha. Ay na, si kamugayam na ita anak ko. Tunyaw, lakay! Adda ni Samantha! Ay na, si kagayam tay ta Samantha. Kaanakan, agyaman kami. Nakapasyar ka. Uwen, uncle. Pasensya kayon. No itaakla makapasyar dito eh. Anya tinapasama kada kayo, auntie. Uncle. Ape, nagkutong kayo mutan. Ay na, kaanakan ay nabaybayan mitibagi may. Tanakapsot kami. Di kami makatalon iti pagbiag may. Kanayon kami pa yan, masakit. Anya? Ay, iso nga'y mayak talaan kayon, auntie. Uncle, anda ngamin pinaramid ko abalay iti abay ti balay ko. Kat para kada kayo dayjay. Ison ti pagnaadan nyo. Tani, awan ka balay yo dito eh. Ay, Kan may nakapsut kayon. ay na. Mabain kami unay ka. Sapay ko ba? Tamapakawan na kami itin sawsawang may nagkasabulang ka. Kaanakan ay naimbag ti pa nagpuspusom, Samantha. Balasag ko. Uray saan da ka sinuportaan iti panagadal mo. Kat di da kamlat na lipatan. Awan kanyak tay jayan, auntie. Uncle, Ay na po. amok matamarigatan kayo idi. Gaputagis eskwela mo't dagiti kakasinsin ko. Ala, agsagana kayon. Isagana yung dagiti gargaret yo. Tagawid tayon iti baro abalayo. Ay na, nagpintaas na ito'y balay nga impaaramid mo para ka na kami, kanakan. Ay nagyaman kami unay. Aslasaan kami amay karingagyan dito'y abalay. Huwag nga road ka nakan. Nagyaman kami unay. Awanan yaman na. Da kayon tiimbilang ko adatakkel ko. Iso rumbang lang nga sagutan kayo itinanamaya pa nagbiag. Itata pinaraburan nak ti Diyos iti ado a bendisyon. Ay, si kapay kiti nga awan naganak na.
ti addaan na imbaga na manak ko. Kan nabalig ti biyag mo. Tagiti kasinsin mo. Tida kampay malagi papasyaran. Bukod may nga anak kat aring na inkula sa ida kamen. Ala, makamiris ng tumatlangan ti. Di bale, tada ka mang taripato kada kayo. Akas iti pa ng taripato yu kanyak, idi ubingak pa. Kaslaak nga lumnad itibain ko kini Samantha bakit? Uwin garud lakay. Saan ta sinuportaran iti panagiskwela na iti koleyo. Iswa napilitan na simrek akas katulong. Malagip kong arod bakit? Ado ngagkakasakit nga sarita tin sa usawang taydigan kwa na. Naimbag ta saan nga nagimula iti sakit tinakam. No ar-arigan, ado tinagkurangan takas makuna nga maikadua nga naganak na. Agyaman ta iti Diyos lakay. Ta nasingpet ti kaanakan ta. Ay talaga apagulidanan nga ubeng. Agpaisulaunay tako ng bakit. Naimbag ti panagpuspuso na. Naragsa ka Paskwayo, tatang. Ha? Ay na! Hindi kayo magayaman na ka! Ay! Irma bakit? Umay ka! Anda na kita na ka! Ay, danak ko! Opo, imbag ta nakaawid kayo itaapas ko, Naragsa ka Paskwayo, nanang. Merry Christmas, nang tang. Ay na. Kastamot ka na kayo, anak ko. Ala, sumrag kayo pa ay. Pasensya kayong tang, nang. No ita kami lang nga nagpakita. Pakawaninda kami tinagkurangan ming anak nyo. Manipo dita, kanayon kami nga pumasyar kada kayo. Tagpatakdir kami tinegosyo mi diti lugar tayo. Agyaman kami kini Samantha, ta inikanda kami iti pagpuunan mi. Ay, kastaya anak ko. Ay, nasayaan ka ron Anda kayong matgayaman manang. Manong. Ay, wala din ko. Naragsa ka Paskwam. Agyaman kami, ititulong mo kada kami. Awanan yaman na manong. May sa tayo a pamilya. Isarumbang laada tayo tagtitinulong. Agyaman kami unay Samantha, anak ko. Ay na. Naragsak ti Paskwami itakan ni tatang yaw, ta kumplito tayaw. Ay, huway anak ko. Agyaman kami unay ka Samantha. Dapat tinagiti ka kasinsin mo ka. Tinulong kami na. Awanan yaman na, uncle. Asino pa'y kumatagtitinulong no saan ada tayo? Naragsak ka Paskwa tayo amin. Merry Christmas!